जोंनि CEM फाइ सफायगा दा आइनो बुसखाङो जतनो लामसनां बागै कवक जागो जतनो डिसिप्लिन खाय नायथके जोंनि बर'मिनां CEM फाइ सफाय माने लामसनां बागै कवक जागो दा फागि ताबो जों जोंनि बर'मिनां CEM नो इसा koknarukkha बागै koknarukkha बागै कवक जागो hotel industry, because if in 6-month training academy, what I will provide is that 3 months of enhanced classroom training, because classroom training I'll teach you how to will teach you how to promote yourself, get quality how to present yourself. Then 3 months in hotel industry, say like 5-star hotels Sunatrio. I have talked to most of the hotel in Agartala and in Guwahati. The 3 months in anyone who works me will hold as share. Say the salary of my staff is 10,000 rupees. I will contribute, the company will contribute 2% every month towards like provident fund or from that company. Say like it is kind of a share. So if you work with me, you are a shareholder of this restaurant. So, and to promote this, I don't only want to have this one restaurant here in Tripura. So I'm looking for someone like a franchisee voice. If you are interested, if you have some money, if you are interested, if you're interested in restaurant, and then you don't have time, I can help you out to invest on this and then set up a restaurant and then we will run the show. So जोंनि बरम गोनां सेक्टर डेभलपमेन्टनि जे रेस्टुरेन्ट खुलुमनि बनि टोटली डिफरेंट टाइप दानि के जे बनि आरो जों गोबां रेस्टुरेन्ट दङबो जतनो एक्सपीरियंस गैयै माने हायनो खुलबाय माने दङबो बो फादार हास्टेव एबा विदेशआव थाङै जब खायतनानै के बो खायमानो बनि जथेस्ट एक्सपीरियंस दङबो रेस्टुरेन्ट फिल्ड ने फूड बारबारेस बने फिल्ड बने जथेस्ट नलेज दं हाथन बोतानि बागै और जागा खुलब खायखा अमासि कायसे डिफरेंट जोंनि क्लासनि बिसिङाव अमा हायके जों आसायलायनायनि नांगौ
सेंलायनानै नांगौ तानिखे अरो जे बो ट्रेनिंग सेंटर ऑफ सामाने 3 months 6 months almost रंखा इनके job नि बिसिंगो one of the best इनके hotel management तानिखे संरुंया फासे फाता हासे वो थांखा इनके सानाने नौनाने तौनाने 2-3 months 15,000 इसमें निने 30,000 ओमा हायरो एक्सपीरियंस करीता सिमानो या बरोने जे सामुं बुसु स्टैंडर्ड ओमा हायरो साकरी खाने रो ये तिनी बोधो फानी बांगुई साम खाने हमें khumulwngo जे रेस्टोरेंट को फाइनाने ओमा तिनी दो फानी बांगुई लाइके फीचर व हमनाय आं आशा खालायो बनि जे स्टेप नामानि सक्सेस मानथों ते गोसिनि ते प्रासानि बेकआप तंनाय रो जे सुरुंनि मोसौनाय रो बरफ बहायनो बरम गोनां सेक्टर डेभलपमेन्टनि जुबा जुबाय फाइनाय साबो गोबां मानो सेब मालांथों हाय होनाय आं आशा खालायो तेबो बनि इन्सपिरेसन नमावै बैबो जतनो सोलोंबायलांथों जों बिजनेसनि बिसिंते जोंनि ते प्रासाद दफानो तेबो सुख सारनानि बागै अमाहाय एसे स्टेप नामानि ब्लेके लामा याप्रिका हाम आं ककबां साया जतनो हामबाय खुलुमबाय